Amkachi pathu aklamalong Kongres atumpen mas joining gajai me kedeng pon. Nijang karibyang long lakhahini Amri constituency Amkachi pathu aklamalong jang mipuni phaing kora isiarni Kongres asong ben kache toidun MP candidate Joyraming lenga phan kangthum karni lapen mas joining gajai me kedeng pon. Aluhia man pen MP candidate Joyraming leng pen Chenglok Singh Teron president WKADC lapen Protima INTP CPIML Central Committee atum setame chetong dun rinti. Laso long BJP pen don pharoi sira inkora troxi pen APHLC pen don create rock ahem tun tum mithanga song pen GOC Congress asong along chipok dun bangso mi along jesemet pet non angkeli GMP kili galong Congress asong pen sitame ke ong dung abo chipalong pen kachipa hai ponjia phan chingki che than pon pad wathat lang so pen khorsing tran angki palya birta malong news Lonely nak kena pusing mata. Ngolah yang lain ada hal open hidupkan hal ada lampi apa lampi hidro project langsung data bangun jimpong macam panggung loge. Kelong naya jimpong serada atum along lagi tu atum kelong hat gipu hat dongkam hat tulisan orang asupo bahini dah kelong apa tu puding muda longle tu mana. Api itu nak longleng kalau ada kuda mah aduh, umur sih kisah kuda apa Allah monitor aduh mana project asal ada longleng tu mah, ada itu tu akan gitu longleng, ngomong project kau lagi ada tu, kisah ada tu, tak kuda BJP itu lagi dah tu, lasi ngomong itu dia, bihai pun mat mungkin apa, nom tarik, ingkor atrok kayak mungkin pun patah Akhir mana mungkin asal lelu. Election ki jutsi election hote aku dekhe. Election में प्राण विजय कहाँ है? BJP ने जो टॉप होते BJP सरकार ने जो टॉप होते मोबाइल पुलो मती. One nation one election पुलोते काउंसिल इलेक्शन देवेलु. इसमें इलेक्शन चलते. लसी रहा है बाके नॉन पुलो तुम लासो बाके भारत अपन विधान के लाको मुंबई असal lelu. लासो बाके पहला लोग ऐसा कंपनी दी के मोटारन पर रखोगानी नाली नीली itu cirum pepe isi pet dosi laso ada kongke BJP pan pawir nampo asi rana tu bidingan dan tu bacu ni lote motari sok nani kan butai pakai taksi atau perang taksi hari pakai along abutan lo bersi jorang ni yang kahai pam kong dung abu terbahaya kusi ini nanti bacu di sini nanti betul